Бүгін ауа райы қандай балдар? Күн жылу. Жылу болып тұрады. Балдар, Қайсы сыртты мезгіл? қарағылатшы, сыртты қарағылатшы. Қарау сыртты. Мына жақта қарағылатшы мына. Сыртта қандай ауа райы болып тұрады екен балдар? Күн шығып келе жатады, балдар? Қазір қайсы мезгіл, балдар? Көз мезгілі, азаматсың амир, көз мезгілі. Көз мезгілінде біз, балдар, қандай киінеміз? Соның жылу киінеміз, топу, куртка киеміз, кемзір киеміз, балдар? Киеміз бе? Киеміз. Балдар, бүгінгі сабақты, балдар, мен сіздерге атайын, сиқырды баштықшама салып келдім. Қарағыла, сиқырды баштықшаны көрдіңдер ме, балдар? Қарағыла. Көрдіңдер ме? Онда емне қатқаныңды азыр оғызам, оқыла балдар, құлағыңар мені оғыз, оқыла қана. Ой. Ой. Ördek. Ördek. Сиқырды құтчам алып салып тұр да өрдегіңді. Оға, дағы? Ечки. Не? Қана ешкі? Ешкі? Бұл жаққа шығып тұр сүретті оғашы. Ечки. Ешкі. Ешкі. Азаматсың. Дағы? Қазір өздікінде. Оқыла, сен ұмытуға қана. Қопсыға қойдым. Чочко. Чочко. Хороз. Неме балдар? Қарағыла. Қайсы жануарларды айтты азыр? Қайсы жануарларды? Оға берем, барыңарға берем. Қана азыр қайсы жануарларды айтты балдар? Ой, ешкі, чочко, хороз жануарды айтты, балдар? Бұл жануарлар қайсы жануарларға кірерін мен сіздерге сабақта айтып берем. Бұл сабақ, емне сабақ кен қарағыла. Жануарлар дүниесінде саяхатта үй жануарлар темасында сабақ өтеміз. Үй жануарлар жөнінде, балдар, малымат алабыз. На следующий Үй день класс... жануарлар жөнінде немелерді үйренеміз. Балдарыменен танышамыз, балдар. Бүгінгі сабақ үй жануарлары. Қана қайталағылашы? Үй жануарлары, Мен сіздерге сүрет даярдадым, қарағыла. Балдарыменен болған сүреттер жаңа сіздерге даярдаған сиқырды видеомдағы бар. Аларда жануарлардың үнін ұғаласыңар, балдар. Танышалы, қарағыла. Ат. Аттың баласы құлын. Азаматсыңар. Қой. Қойдың баласы қозы. Мұшық. Мұшықтың баласы мұй-мұй. Азаматсыңар. Ешкі. Ешкінің баласы ұлақ. Азаматсыңар. Уй. Уйдың баласы мұзо. Азаматсыңар. Ит. Иттің баласы күчік. Азаматсыңар, балдар. Еме сіздерге ушул жануарлардың үнін ұғызайын, балдар? Ұғасыңар ба үнін? Оға. Сіздерге үнін ұғызайын. Қара, балдар. Қара, қойын ұғыз. Kel үй
жаныбарлары жөнүндө үйрөнөбүз. Эмне деп кет? Ооба. Карагыла. Эмне деп кет? Эчки. Короз. Короз. Эми балдар карагачы, эми мен силерге бүгүн уй жөнүндө маалымат берейин дедим. Уйдун бизге пайдасын жана бизге берген азыктары жөнүндө айтып берген. Балдар карагыла. Уй бизге карагыла. Уй бизге эмне берет айтайынбы? Сүт берет. Азаматсыңар ким айтты? Азаматсыңар сүт берет бизге уй. Сүттөн биз айран, süsünü, kurut жасайбыз балдар. Карагыла балдар, эми сүттү кимге сай? Тынч кала карап. Алды, чык. Чык азыркы кичтен чык. Алды карап. Жакшы отуруп кызым. Кел. Бул жакка, бул жакка.
дауыс менен карагы. Саламатсыңарбы балдар? Ай, сен жакшы аласың саңды. Сен эмне жөндөп сабыр турасың? Эмне жөндөптүңөр сабакты? Ой, жөндөптүңөр, Уйду кантип сайт экенин билесиңерби? Уй сагганды билесиңерби? Көрдүңөр беле уйду кандай сайт экенин? Уйдан сүт сабаганды билесиңерби? Мен көргөзүп берейин силерге. Көргүңөр келеби? Уйдан süt sağlam gelirse, anam sütü ne kılavuz? Işırıp, içerize. Sütü kim жақсы görür? Ay, жақсы onlar gene. Sütü жақсы görür gene. Anda uydan sütü sayılı. Kaçıp sayılı eken biliyorsunuz mu? Azama barı. Sütü жақсы görür ballar eken. Hazır. Nakey bizde. Uydu. Özü Karagачы балдар. Karagачы uydu Uydu ben kaptan oturağız. Келгиле. Çakarlık tozoluz. Карагы. Ana Карагы келгиле. emceklerinin bütün sılasa çıkardı. Azı koyup Хайпери столдун үстүнө койбойбу? Столдун үстүнө ошондо сабак. Аян столдун үстүнө. Балдар ошондо жалпы көрүшөт. Столго коелу. Кана отургачы балдар. Касерге жақсы көрүнсүн. Мына барыңар отургула. Кана отурабыз ордубузга. Ая, тиңе отурсун. Бул көп потом. Ал колуңдагы. Колуңдагы ташла. Колуңдагы ал. Кел сен сабак. Sen bunları mı çıksın? Азаматсың балдар. Эми келгиле. балдар келе. Саган сүттү. Süt çıkardı. Sütün biz kaynatıp, pişirip, anam cevize balları, ballar kuraydı. Uydu жақсы көрөбүз бі? Жақсы көрөбүз, анткени уй бизге süt береді. Азамат, жақсы балдар екен. Қыздар кыйын қыздар екен, уй сабы ишет екен, Уйсаган жактыбы балдар? Кантип саганын көрдүңөрбү? Чоң апаларыбыз кантип саганын көрдүңөрбү балдар? Көрдүк, балдар. Бұл жердегі уй саған қыздарға, балдарға белектеп қойынатқан, біз аны ұмытып қалған турай, мол балаға қиын сайын деткені, емес. Қыздарға түшпеп қойыншы, уйды жақсы қасыңыз. Кана балдар, азыр эмес. Сабак бүткөндө жейбиз, макулбу? Азыр мен буларды ала турайын. Макулбу балдар? Болбогула. Мен ала турайын, макулбу? Мен бул жакка коюп турам. Силер тыныч отурсаңар, мени уксаңар, мен силерге ушул шириндиктердин баарын берем. Азыр балдар, карагыла, сүт саадык. Сүтүбүздөн эмнелерди жасайбыз? Эмнелерди жасайбыз, балдар? Карагачы. Бул айран. Сүттөн айран. Айрандан карагыла, айран. Айран көргүлө. Аппак сүттөн бышкан айран. Дамдап көргүлө. Кана, дамдагачы колуңар менен. Дамдагайын. Дамдагайын. Кандай? Озоңуз ал. Содун кемди? Дамдап көрдүңөрбү айранды? Дамдап көргүлө. Кана колубузду сагабыз. Кана дамдап көрөбүз. Азаматсыңар. Кандай экен? Жакшы экен? Дамдап көрөбүз аймен. Кана, дамдап көрөбүз.
ekan balдар. Emin ayrandan biz hozir qarang. Ayrandan pishirib balдар. Emin süzme. Ko'rdingizmi? Süzme. Şol ayranды pishirganda, uyutib qo'yganimizda süzme balдар. Bu süzmeden biz qurut jasaymiz. Qurut jasaymiz. Endi men ko'rsatam, sizlar dag'i damlab ko'rasizlar. Sizlarga hozir ko'rsatam, ma'qulmi? Sizlar qarmalab ko'rasizlar. Damlab ko'rasizlar, ma'qulmi balдар? Biz hozir ne içtik? Ayran damlab ko'rdik, ayran damlab ko'rdik. Az barama berim. Damlab ko'rgulunchi qo'llarni bulg'abaymiz. Hatto ma'qulmi? So'muyimiz menen damlab ko'ramiz. Ma'qulmi balдар? Yo'q, qo'l menen damlab ko'ramiz balдар. Qo'l menen ko'ramiz. Qana, damlab ko'rgulunchi. Ko'rgulu, so'muy menen. Qana? Sonunga jeli ko'rgulu. Qanday ekan? Sizmi? Ko'rdingizmi? Ayima. Damdu ekan? Azamat sal balдар. Endi shundan qurut jasaydi, chumapalarimiz qurut jasab, mana do'konlardan olasizlarmi qurut? Yo'q. Yes, oba. O'sha süzmeden balдар qurut jasaladi. Ko'rdingizmi? Bu süzmeni men sizlarga ko'rsatib berayinchi. Mana qarang. Qo'lga olasiz, sen al baba, ma'qulmi? Mana qarang. Oldu, qarang. Sizlarga ko'rsatib beraman. Qurut jasad. Bu qurg'atlar gundi, qurg'atlar o'shatdi. Ne bo'ladi ekan? Qurut azamat salamin, qurut bo'ladi mana. Endi o'rtaga qo'yib qo'yadi. Qurut jasabning oldida ekanman. Qurut jasaganning oldida balda qo'lingizni juvib kelib qarmaymiz. Ma'qulmi? Endi bu yerga o'rtaga qo'yamiz. O'rtaga qo'yamiz. Endi bizni ana esavolchi balda charchadingizmi? Endi bu yoqqa qaraymiz. Do'stlarni qaraymiz balda. Meni qarayapman. Demek bu tosta. Ne gece oldu ne? İnternetten geçerken.
Sağlar burada da. Çaktı o bizim ülkemiz. Hesap kalır mı olmadı? Azamatsın. Biz uy, emniye berek, uy. Дағы qanday faydasi bor ekan? Bildik mi balдар? Qana uy qanday un chiqarar ekan? Yo'q, qanday un chiqaradi un? Süt, uy, emniye berar ekan bizga? Süt berar ekan. Sütdan nelar jasaydi ekan biz? Ayran, дағы qurut, дағы qurut, дағы ne jasaydi ekan biz? Kaşa azamatsın. Дағы ne jasaydi ekan biz balдар? May azamatsın. Дағы Ова, балдар, көрдіңдер бе? Сүттен біз көп нәрселер жасасақ болады екен. Сүтті бышырабыз, айран қылабыз, сүзмеден қурут жасаймыз, май, сары май, чөбөгө береміз, балдар? Жейбіз бе біз? Ова, анеме уй, етін дағы береді екен, балдар. Көрдіңдер бе бізге? Еттен емне жейбіз? Тамақ бышырып жейбіз, Ова, азаматсың. Еми, балдар, қаралатшы, мен сіздерге дағы бір жануар жөнінде маалымат берейін дедім. Qo'y. Qo'yning balasi qo'zi. Qo'y qanday un chiqaradi? Deb azamatsan haliqa. Deb un chiqaradi ekan. Qo'yning junin biz kiyim qilsak bo'ladi ekan, balдар. Qo'yning junidan jip qilsak bo'ladi ekan. Qo'yning eti jesek bo'ladi ekan, balдар. Ko'rdingizmi? Kelgan men hozir olib qo'yaman. Az berem. Hazır berem. Hazır sabaga barganda, özünüzün barganda berem sizlarga barına berem. Oy yazamazsın. Kelge ala turayın ya balдар. Bugün oy jönündө dagы маалымат берем sizlarga. Qaragıla, qo'ydun junin ko'rdingizmi balдар? Ko'rdingizmi? Ko'rdingizmi? Qo'ydun üstündегі жүндөн biz jipтерди chiqarsak bo'ladi. Ne qilsak bo'ladi ekan? Kiyim. Ko'rdingizmi? Üstündегі kiyimlerdi jipтерден chiqaradi. Emi balдар, bugun biz applikatsiya sağlığından sizlarga men atayын даярдаган qaragıla. Qo'ylar tibegir maqul, bu yerda qo'llar jarmashib qoladi da. Tibek duramiz. Tibek. Jarmashtir. Tibek dur. Tibek durg'ular. Men sizlarga hozir o'sha qo'ydun junin berem balдар. Tibek durg'ular maqul bu. Barlarga jetdimi? Qo'y, oldinglardagi qo'y. Bu jün. Ko'rdingizmi? Bu qo'ydagi jün. Jünni hozir men sizlarga ko'rsatib beraman. Sizlar tibek turib aqlli balдар. Sizlar aqlli baldarsizlar. Meni uyg'olasizlar. Sizlarga men tayyorlagan shirinliklerimni beraman. Sizlar men aytganimni uqsanglar, aqlli bo'lib o'tirsanglar, ma'qulmi? Bu jünni qarag'ila. Men sizlarga o'xshab qog'oz olamiz. Barlar bo'luvchi. Qo'y, oldinglarda qo'y. Jündan aqrin olamiz. Aqrin kichkinakay olamiz. Endi o'shol jünni qo'yga jarmashtiramiz. Ova, jarmashtirg'ila. Qani oldinglarda qo'yga jarmashtiramiz. Ova, jarmashtirg'ilchi. Qo'yning junin jarmashtirg'ila. Al o'shani. Az-azdan olamiz. Ala qo'y. Az-azdan olib jarmashtiramiz. Jarmashtiramiz. Qana? Azamatsın. Qani az-azdan cho'zib olib jarmashtiramiz. Jarmashtir. Azamatsın Aliqan. Jarmashtir o'zingga. Buni qarma. Jarmashtir. Qani? Junni qarmalab jarmashtirib.
Gördün mü gül? Hop. Oy azamat ne? Vuracağız ne demek? Pişireyim. Gördün mü? Sonun oldu. Yine Safiye sonun oldu. Cay onu. Caysa. Cay. Şöyle karnım var. Oy azamat sen o olsun cevap olup durmayasın da bayım. Küçüğünden bu arada. Gördün mü? Hocalığı canımaştır çiğnedi. Canımaştır çiğnedi. Oy azamat. Canımaştır. Balдар, aldыңардағы сүрөттөгү койдун жүнү окшоштубу? Алба, жармаштырып кое бер. Окшоштубу? Кандай болуп окшоштубу? Меникиге окшоштубу балдар? Азаматсыңар, эми буларга? Бул эмне болду? Эмне болду бул? Койдун жүнү. Жүндөн эмне жасайт экенбиз? Кийимдерди, жип жасайт экенбиз. Азаматсың. Түшүндүңбү? Азаматсың. Азаматсың, атыңарды жазамын. Ana barına görсөткүлөчү кармакты. Көрсөткүлөчү. Бери алып келгилечи бери. Бери. Апел апаңа көрсөткүлө. Бери апаңа. Отурган апаларга берип койгула. Апаңа бери. Бери апаңа. Эми бизге сабак. Мына отурабыз, ордубузга отурабыз. Отурабыз балдар. Эми көрдүңөрбү балдар, эмне жасадык биз? Койдун жүнүн жасадык, Койдун толук кылып чыгардык, карагыла. Эми балдар карагыла. Ушул койго арнап ыр айталычы. Ана кой экени туюлат. Маараган үнүнөн шырдак калпак жасалат. Жибек сымал жүнүнөн. Азаматсыңар, уй жөнүндө да ыр айтып коелу, балдар карагыла. Баарыбыз айтабыз. Жем, жөп, чөп берсең мыктылап. Уйдан арбын сүт чыгат. Азаматсыңар, кандай ширин каймагы? Курут сүзмө айраны. Азаматсыңар, эми балдар, бүгүнкү сабагыбыздын темасы үй жаныбарлары болду. Үй жаныбарлары жөнүндө маалымат алдыңарбы балдар? Кана кайра кайталап ышыктап алалы, карагыла. Бул кайсы жаныбар? Кой. Баласы козу. Бул кайсы жаныбар? Мышы. Баласы мый-мый. Бул кайсы жаныбар? Ат. Баласы кулун. Бул кайсы жаныбар экен? Ит. Собака. Ит. Баласы күчүк. Бул кайсы жаныбар экен? Уй. Баласы музо. Эчки. Коз. Ула. Баласынын аты Ула. Эми үндөрүн чыгаралычы балдар, карагыла. Койдун кандай үнү чыгат? Кантип чыгат? Мә деп
İgogo. Azamatsın. Küçüktün ne? Uydun ne? Azamatsın. Balda. Ürün aldık bu. Üydögü canlarlandı. Üydö emne berip bağamız buların barına. Bu emnecek. Çiçkan çiğ. Bu çöp çektin. Bu dağı çöp çiğ. Bu dağı çöp çiğ. Bu dağı çöp çiğ. Bu ettirdi. Üydögü kalanlandırdı dedi. Kararlar. Bulardın barın biz. Üydö bağattın biz. Bular adamға жақын жануарлар. Ошондуктан булар үй жануарлар деп аталат. Кара Амир. Отур, Хамза жакшы отур. Билип алдыңарбы? Азаматсыңар. Эми мен силерге сабакта жакшы отурган балдарга сийипкен. Отур. Отурма. Карагыла мен силерге сыйкырдык кутучамда. Алихан отур. Карагыла мен сыйкырдык кутучамда. Жакшы отур. Сыйкырдык кутучамда мен силерге бүгүн сабакта жакшы отурган, жакшы окуп, жакшы жооп берген балдарга ширин деп берем. Отур. Кана отур. Мен отурсаң берем. Кана отур. Ооба. Бүгүн сабакта эң мыкты жооп берип, жакшы отурган бала Амир. Амирге чупа-чупс беребиз кана. Андан кийин Адилге. Андан кийин азыр берем Хамзага. Андан кийин Нурисламга. Нурислам эки жакка басып аттың. Отур. Эки жакка баспаш керек. Анан Нурисламга беребиз. Умарга беребиз. Бул сыйкырдык кутучада көрдүңөрбү? Жана жаныбарлардан чыкты, э? Кана? Ала кой. Ала кой. Жок. Силерге шириндик. Силер жакшы окуп, жакшы үйрөнгөнүңөр үчүн силерге шириндик. Карагыла. Муну азыр ачпай тургула. Ачпагыла. Өзүбүздү тайпабыз сабагында ачабыз. Ушуну менен балдар. Силерге сабак жактыбы? Жактыбы? Анда силерге чоң рахмат, балдар. Ооба.